إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وقد أمر الله المؤمنين بالقيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واخشوه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إمها حمد ثنايا تعريف حق وجنوني كلدو وانت مان الله إكلانج إكو وانت كمان الهكيوان أدي محمد جفاني الله جي ألا كمشا رسولا كمان الهكيوان مان الله محمد جفانشا إكليفان جي آلنا أصحابنا صلوات سلاما بركة لفانديب لبويتي مسلم أخون مان الله بيروتي تقوى بيروي مان الله کے وحی بسفڑے کے معنی گاوے اے ایمان وے جمیست کنے اکلان کے تقوی ورون حق وگن واگتگا تیبا میہن اللہ تقوی ورواشے ادی مسلمون کمگا و حالگا منوی تیبا میہن مرنوا حشکمے لبویتی مسلم اخون انسانا افدنی سورے شیطانا کی اینا کے دشمنے نرکا تیری ہاتورے ಶೈತಾನಾಗೆ ಬೊಡಾಕಮ ಕಿಬುರುವೆರಿಕಮ್ಗೆ ಸಬಬುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ರಹ್ಮತುಂ ಏನಾ ದುರುಕುರೆವ್ವುನು ದುವಹುಂ ಫೆಶಿಗೆಂ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಮಗುಫುರೆದ್ದುಮ್ಗೆ ಮಸಕ್ಕೆಂ ಏನಾವಣಿ ಫಶಾಫ ಮ್ಯಾಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹೀ ಕುರವ್ವಾಫಾವೆ قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إكاديجي دنبي إبرس كلانجي تمنى تدمغون إكبا كرفا لهت بكمغ سببون هما كشورون إورين إبرس كلانجي تدمغ واصل ومن هرس على هشيمه دين إورينجي كريمتنا فهتنا إورينجي كنافراتنا وافراتون وسواس دينمن إورينجي غات تمن أن هشيمه ಅದಿ ಏಗೆ ಗಿನ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಶುಕುರು ಕುರಾ ಮೀಹುನ್ ಕಮುಗ ಇಬರಸ್ ಕಲಾಂಗೆ ದೆಕೆ ಒಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾಣುವ ಮಿ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ತೆರೆಂ ಬಯಕು ಶೈತಾನಾಗೆ ವಸ್ವಾಸ್ತಕಂ ಹೆಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ನಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವಾ ಕಂತತ್ತ ಕುರಮುಂದಾ ಇರು ಎವರೆಂ ಹೆವಮಗ ಗೆನೋಮಕಿ ಕೊಮ್ಮೆಹೆಂ ಕುರಂ ಜೆಹೇನ್ ಕಮೆ ಹೆವ್ ಕಮಂ ಅಮುರು ಕುರುಮಾ ನುಬಾ ಕಂಕಂ ಮನಾ ಕುರುಂ ದೀನುಗ ಮುಹಿಮ್ವನಿ ಮಿ ಹಿಕ್ಮತಟ್ಟಕ Allah haram kuravvafawa komme kamaki munkarate Allahan uredumaki munkarate deenuge shi'artaka malamakko furassara kurmaki munkarate amannaman kan nagalumaki munkarate haggaka nula mihunge mudalasha furanesha aburan aragatumaki munkarate mistakunge meduga munkaratan amwegen diumun الله تعالى وني نبي بكلنا رسول بكلن فنوفوا ابا ميهنن انذار كرفافا من الله وحي كرفافا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ಹಮ ಕಶವನು ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ನೂಹುಗೆ ಫಾನ್ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ್ಗೆ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ಗಾತ ರಸೂಲು ಕಮಾಗೆ ಫೊಣುವೀನೆ ಕಲೇಗ್ ಫಾನ್ಗೆ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುನ್ನ ಇಂದಾರು ಕುರವ್ವಾಶೆ ಅಂಗೋಮುನ್ನೆ ಎಯಿ ಎವರೆನ್ನ ವೇನ್ ದೆನಿವಿ ಅದಾಬ್ ಔಮ್ಗೆ ಕುರಿನ್ನೆ ಎಕಲೇಗ್ ಫಾನ್ ವಿದಾಳುವಿಯೆ ಏ ಅಹರೆಂಗೆ ಕೌಮ್ಗೆ ಮೀಹುನ್ನೆ ಹಮ ಕಶವರುಂ ಎವರೆನ್ನಿ ತೆಬಾ ಮೀಹುನ್ನ ಬಯಾಂ ವೆಗೆಂ ಹುರಿ ಇಂದಾರು ಕುರ ಮೀಹಕೀಮೆ තියබා මීහුන් අල්ලාහන් අලුකන් කුරාෂේ අදි තියබා මීහුන් එකලාංගේ තක්වා විරවාෂේ අදි තියබා මීහුන් අහුරෙන්න කියමන් වාෂේ නුබා එම්මෙහා කංකම් මනා කුරුමකි ඉස්ලාම් දීනුගා කුරන් අංගවාෆාවා කමෙ
mi ummataki emme hew ummekkamuga wefawani hew kankaman amur kuruma nuba kankan nahi kura bayaka viti man Allah wahyi kurawwa fave kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah miistakunnattaka neruvvi emme hew ummekkamuga tiaba mihun vimoy ehni tiaba mihun hew kantakan amur kuramoy adi nuba kantan nahi kuramoy adi tiaba mihun Allahan iman wamoy mi ayata visnun hingalumu ituru ehen kame fahaga kurave ei mi ayatuga hew kankaman amur kuruma nuba kankan nahi kurun Allahan iman vuma vure iskuravva favun iman vuma fahu mu'minun kura kame iman kama vure iskuravva favun e kamuge muhimmu kam wara boda faluwa kama danna bekalum vidaluwe islam kamuge mativeri derukun kamuga awa namada zakatuge kuriya hew kaman amur kuruma nuba kankan nahi kurun qur'anuga gennawa favumi ves e kamuge muhimmu kan dehawa kame man Allah wahyi kurawwa fave wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu mu'min firhenunna mu'min anhenunni ege ebbay ko anebbayge ehi terin kamugawa mihunne eba mihun hew kantakan amur kurate adi nuba kantan nahi kurate adi eba mihun namadu qaim ko zakat di Allah ekalange rasula kiyaman bete muslim akhunne hew kankaman amur kuruma nuba kankan nahi kurumge faada balairu ei kuffafatakum miha tahir kodde kame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fawa basfulige mana gave namada rodaya sadaqata hew kankaman amur kuruma nuba kankan nahi kuruma ki mihakan enaga ahulu werinna mudala darinna adi awatteringe haqquga kureve kuttakavva kaffarake ei insanage atuga heda qur'ane fasa ennetas kurevidane sadaqatike Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fave wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah hew kamakan amur kurmaki sadaqatike nuba kankan nahi kurmaki sadaqatike adi kiyette ei Allahu devvi ni'matta balagane shukuriwa kamuge alamatike man Allah wahyi kurawwa fave الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور أورني بمغا تمن رسكالانجي أورن بارور كرفا في نما دو قائمكو زكاة دي هيو كنت كان أمركو نبا كنت نهيكو مولميهن كان كمغي نمون بني الله شيء مسلم أخونا هيو كان كمان أمر كرما نبا كان نهي كرمge mativer masuliyet du kollumaki aman kan naman kama badalwa kame Allah ge kofa hagwa kame algon minge dua ijaba man hurasele kame Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawwa fave walladhi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allah an yab'atha 'alaykum 'iqaban minhu ثم تدعونه فلا يستجاب لكم تمن كليغ فانغ فرانا فلو اكلانغ اپلوغاوا مارس كلانغ ذات فلو گندوا ويدالومه هم كشورون تيبا ميهون هيو كنتكن امر كرا حشكمه ادي منكر نهي كرا حشكمه ehennun nama hama kashwarun Allah ge hadratun tiyaba mihun ge macca kofae bawa nulavwa nuda hutte efahu tiyaba mihun ge kalange hadrat ad-du'a denno mafun eharun tiyaba mihun ge du'a ijaba nukurave hutte loboyti muslim akhunne mi matweri masuliyet du kollumuge sababun etan ummatakan Allah subhanahu wa ta'ala wani la'na lavwa halaku kurawwa egotum bani israel bagage mihun kure kafirui bayaku fahaga kurave man Allah wahyi kurawwa fave lu'ina alladhina kafaru min bani israil ala lisan daud wa isa ibn maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun
كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. إسرائيل ge daringe tereng kafiru mihunna Dawood ge faana Maryam ge faanu ge darikalun Isa ge faanu ge dufulu matin laana lavva faave ei euren uredunu kamattakai adi uredumuga haddu fahanala da kamuga euren vi kamattakai euren kula nuba kantan ebbayeku anebbayekan nahi koshen nulate euren kongulunu kantahuge nuba kamal muslim akhunne munkaran nahi ko nuba kankan huttumaki dini qanuni farudi adi jama'i wajibe nuba kankan huttuma farudi gotum masake kurumge itura qawmi femwaruga masake kurmaki ves muslim dawlatige wajibe man allah wahi kurawwa faave waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun hew kamuge maga gowa adi hew kantattakan amuru kura adi nuba kantan nahi kura bayaku tiaba mihunge tereim wahushkame euren naki hama dinnawane mihunne munkaran nahi kurumuga komme mihekume emihegge zimma dineganna jehene komme muassasayakun e muassasayege wajibu ada kuran jehene komme munkarata kives mana kuraven jehene kame ehennamaves ei emiheka nuwata e bayaka libfawa bara ikhtiyaruge tereng rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadith kurawwa faave man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان تيباميهم كرميهك منكرات فنجنما فهي إميهك أتون إكم منا كراش أتون منا كرمك كلدانك لبغن نواميها دلون إكم منا كراش دلون منا كرمك كلدانك لبغن نواميها هتون إكم إنكار كراش ei iman kamuge emme dashu darjaye isvedi hadis ga bayan kure fawa tin halatun kure furata mahalataki atum mana kurumge halate bara ikhtiyaru onna farataka munkara mana kurumga baruge benu kurevene geterega hinga viyanuda amalta gege veri faratan huttuwene qawmuga hinga munkarata sarukaruge kama behe faratakun huttuwanjehene devana halataki dulum mana kurumuge hala atum mana kurumuge bara ikhtiyaru ne farataka munkarata dekola wahaka dakkanjehe nasihat riwanjehe timwana halataki emme nikamati hala ei atunna dulum munkara mana kureven ning hala mi halatu gaves hitun ekama dekol hadanjehe mi halataki huriha muslimun nabvis baveri vevene halate أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله رب العالمين هرها حمد تعريف حق وجن وني مان الله منوي حق وجن ألوكم الذي إهن إله كنواكمشا محمد غفاني إكلانج علاك مشا رسولا كمان على هكوان مان الله إكليك فانشا إكليك فانج آل أصحابنا صلواتا سلاما بركة لبان ديب آمين إفهو دناش مسلم أخنيب مان الله بيروتوي تقوى بيروي هيو كان كمان أمر كرما نبا كان كان نهي كرما أبس وغاني مان الله تيبا ميهنن هيو رحمة لبانته مان الله ge altakunne mujtamauga hingamunda nuba kankan huttumaki ma faseha kamennu ginafaran efada kankan rawa hinga farataki nufuzu gada bayo kamuga vedan ehennamaves ei mikan huttalanje he sababennu mikamaki mi ummatuge komme mihege zimma kamuga wati
mikan kura mihage kibaga ketteri kama ikhlas terikan hunnan jehe kame mana kurumuga abadues emme ekashigen wa usulu gengulen jehe dina gowa lumuga hikmat teruman angawa man Allah wahi kurawwa fave ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izati al hasanah wajadilhum billati hiya ahsan hikmata riveti wawdaku kalege faanuge veres kalange maga kalege faanu gowa labwashe adi riveti gotuga eurenna jadal kurashe loboeti akhunne algon minge terem viyanuda amal takura ba em mihun hi kura gotuga ekan kamaki ehem mihaka behe kamennu ei enage amilla kame adabu libenya ves libeni enaya ehem mihun ekan kama dekol hedumaki enage minivan kaman aragatun mi war bodu kun hiye mujtamauga emme fardakus munkaratakan ara gannanama egen e deve asaru muli mujtama forana e sumpa amalge sababun Allahge rahmata baraka kendene aamu egenwa kofaen annairu evves mihku salamaten nuwane kam mihen otumaku huri ha munkaratakun algon men ekkibawan jehe emme bodu faafa kamugawa shirkum feshigen kudi faafataka ves mea ekuga timage faratun anikaye gellume nuwata undagule kurimati vedane komme kamakun social media ga hadi huturu bahum mis mi hunnan ecche goma inzaru dinuma news majalla takugaya mis mi hunge aburu katila nafrat ufede fada waqata dekkuma magumatige hurumakkanda qawaida khilafa vehicle duvuma mi hunna datiwa gota paaku kurum fada emmeha kanka munduruwe rakka tirwanjehe loboeti muslim akhunne tiaba mi hunna tedmagu dekkoma man Allah fanu loboeti man nabiyya rasulullah sallallahu alaihi wasallam salawata salam levun edi dua kure man Allah wahyi kurawwa fave inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد على منجي فيرس كلاك هيو كان كمان أمر كرما نبا كان نهي كرمجي توفيق على من الدفان ديف alaminge iman kan ituru kurawwa munkarataka nuunake bunumge hivvaru alamenna devwan dev islam deena hagguge bas matver kurawwa muslimunna gada kan devwan dev corona virus nurakkalunna emmeha rogataka wabatakun alaminge rajya muli islami umma salama kurawwan dev furihama sihhata aafiyatu ge ni'ma alamenna minvar kurawwan dev rajyege iqtisadu hardana kurawwa rodi barakan ituru kurawwa tiyage kan damahattawan dev alaminge verras kalak islam deena duniyege kantan islahuga magun hingawma ibaras kalange khiyar kurawwa fa verina hidayata nasra tawfiqu devwan dev alaminge tere marwe gosfawa mihunnasha diriti binge faafata fussawa rahmal lawan dev duniyega ve sevkan akhiratuga ve sevkan devwa narakage adabun على من دين بانديب آمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر